Da ste ljudi, ovo je Gamer X, igra Borderlands, naravno, šta će drugo. Inače, ovo je jako zanimljiva igrica, puno pušaka, dugačka igrica, puno sporednih misija. Nijednom nisam rešio sve sporedne misije, ali ukupno kad saberemo koliko sam rešio sporednih misija, verovatno sam sve neke rešio. I dobro, ajmo da počnemo.
lepo, završio se jedan dugačak uvod. Dobro, verujem da se većini svidao Zero, znam, svi to kažu. Kad igram multiplayer većina koristi Zero, mada po skillsima su najbolji Necromancer i Axton. Ali ja najviše volim Salvadora zato što može se regeneriše i puni municiju. Otkrižu sam neke nove izglede za njega. Sviđa mi se to. I zanimljivo. Aj ne. Čekaj, šta? Da je moguće da nema jedan zanimljiv. Ovo mi se sviđa. I ime. Confirm character. I dobro sam. Inače, koliko sam dugo istraživao ovo mesto, ima dosta zanimljivih stvari, da. To sam htio da kažem, zato što glupo mi je da pričam dok priča neko u igrici. Što se dahćeš? I dobro, ja sam najčešći snajperista, tako da nemojte da zamerate ako vam je nešto loše kod toga, napišite u komentarima. Zanimljivo lik. Ne. Dobro, uglavnom ovaj kačap je dobar lik, pomaže nam
Stvoren je uglavnom u igrici stvoren da otvara vrata. Ništa čudno. Takvi su roboti. Zapravo otvorite na E ili V, kako ga da vam se hoće, i onda dobijete te stvari, zanimljivo. Ja sam prošli put dobio zdravlje, bio sam napunjen sa zdravljem, tako a sada ne znam šta je. I da, htio sam da vam kažem, kad idete na inventar, pa skrenete na ovo, onda tu imate BDS rank, ja sam tu duže igrao na drugim profilima, tako da mi je rank veliki. I onda sa tokenima možete da ugrađujete ove stvari. I uglavnom ugrađujem zdravlje i gun damage. Ostalo mi nije bitno. Dobio sam zdravlje, on mi pripada da sam tu dobio zdravlje. Dobro, inače vi biste valjda trebali da imate oko 90 zdravlja kad počnete igrati, a ja ne znam zašto imam 99. To je na prvom nivou. Jedničak. Uglavnom da, ovo su svi ljudi koji su probali da urade isto što i ja. Dobro, vidite što mi piše sa leve strane, ono sitno, to su zadaci ili izazovi koje vam daju da radite da bi dobili BDS ranka. Pomoću BDS ranka dobijate BDS tokene, a pomoću BDS tokena dobijate neke upgrades. Great! Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a Bullymong. Onward, seeing eye minion! Let me know if I'm gonna run into anything. Okay. I'll just assume you didn't see that. Hey, nisam. Even though Knuckle Dragger blindsided me, I know my way around this glacier. I bet you will find my eye and cross my path. Stick close to the robot. He will help you get off
I da, ova devojka što priča, ona je uglavnom pomoćnica neko vreme. Dok, dobro, neću spojlujem za neke koji nisu ovo odigrali već. Uglavnom koliko puta sam već ovo prešao, znam ovaj deo na pamet. I svaki put ga još više istražujem. I jebi ga. A daj. Tako. Bravo ja. Kill. Zing. Kako se zove sniperista? Shit, ja mi je prošao. I da, nemojte odmah, mislim, ne preporučujem odmah da ga izbavite, prvo istražite mesto, jer će ono odmah da vas uvuče u boss fight. O, da. Ja sam spojlovao upravo ovo. Nema veze. Jednako ću ove epizode da ga završim. Tako, sad može da krene. I da, protiv njega upravo treba da se bijem. Ono ja i ponekad da pređem ovaj deo, da ne primim ni malo damage. To se zove sniperista. Moja taktika je beži i puca, ja nikad ne nalećem, zato što ako nalećem desi se da riknem. A ako riknem desi se da izgubim pare, ako izgubim pare desi se da nemam za dobru pušku. A čak što više, ja ne kupujem puške. Nema veze, jednostavno moram da skupim pare. Ovdje bi trebao da izađe jedan zanimljiv pištolj, koji bi ja naravno trebao da uzem. Eto ga. Got my
čekaj, on su udarilo mene. Firebirds on the other side of this Hyperion barge. Let's say we cut through it, chum. Ma naravno da možemo. This door's Hyperion tech. Child's play. And open! Intruder detected. Locking door. Lepo. Well, it was nice knowing you. I hear getting eaten alive by bullymongs isn't such a bad way to go. Kad bi imao sve što želim. Za sada kupim municiju. I sačmare ne volim da koristim, ali uzet ću. Let me know when you're ready to go meet with Sir Hammerlock, minion. Sad. I dobro, ovdje ću da završim epizodu sad. I ne zaboravite da subscribe-ujete.